Ravnomerno pravolinijsko kretanje je tip kretanja kod kojeg se telo kreće po pravoj liniji, što znači da se tokom kretanja ne menjaju ni pravac ni smer kretanja, ali se ne menja ni intenzitet brzine. Ako se intenzitet brzine tokom vremena ne menja, to znači da telo u jednakim vremenskim intervalima prelazi isti put. Hajde da to predstavimo grafički. Na horizontalnu osu grafika T nanosimo vremenske intervale koje protiču dok se telo kreće, dok na vertikalnu osu S nanosimo put koji telo pređe u tim vremenskim intervalima. Pretpostavimo da je nakon isteka prvih 5 sekundi telo prešlo put od 3 metra. Poziciju tela u tom trenutku označimo tačkom A. Nakon isteka narednih 5 sekundi telo je prešlo put od dodatnih 3 metra, jer se brzina ne menja. Obeležimo ovu poziciju slovom B. Nakon isteka još 5 sekundi telo se pomeri za još 3 metra i tako možemo u nedogled. Ali ne moramo, jer se već sada vidi pravilo kako se menja pređeni put u zavisnosti od vremena. To pravilo odslikava savršeno prava linija koju možemo provući kroz tačke A, B i C. Ovakav grafik se naziva grafik puta. Nagiv prave govori kolika je brzina. Ako prava zaklapa veći ugao sa T osom, brzina je veća. A ako zaklapa manji ugao, brzina je manja. Sličan grafik možemo nacrtati i za praćenje brzine kretanja tokom vremena. Naravno, u slučaju ravnomernog pravolinijskog kretanja grafik će biti poprilično dosadan, jer se brzina tokom vremena ne menja. Ali iz ovog grafika može da se zaključi jedna interesantna stvar koja će nam biti od velike koristi kod ravnomerno ubrzanog kretanja. Naime, ako je kretanje trajalo, na primjer, 20 sekundi, onda je dužina pređenog puta, koja se računa po formuli S je jednako V puta T, jednaka površini pravougaonika, čije su stranice V i T, jer se površina pravougaonika upravo računa kao proizvod dužina stranica, a to su u našem slučaju brzina V i vreme provedeno na putu T. Hajde da uradimo jedan jednostavan zadatak. Grafik prikazuje kretanje koje se očigledno sastoji iz 3 deonice, od kojih je svaka ravnomerno pravolinijsko kretanje. Treba izračunati srednju brzinu tela na celom putu. Srednja brzina se računa tako što se ukupni put podeli sa ukupnim vremenom, što bi u našem slučaju značilo da treba sabrati dužine 3 deonice puta i podeliti ih sa ukupnim vremenom. Crtica iznad oznake za brzinu označava da je u pitanju srednja vrednost. E sad, mi ne znamo kolike su deonice puta S1, 2 ili 3. Ali znamo da se pređeni put može izračunati kao proizvod brzine i vremena provedenog na putu. Pa kada tako izražen pređeni put zamenimo u prethodnu formulu, dobijamo pogodan izraz za srednju brzinu. S obzirom da sa grafika možemo očitati vrednosti za brzine i vremena, kada ih ubacimo u prethodnu formulu, dobijamo gotov izraz koji samo treba izračunati, odnosno dobijamo da je srednja brzina 8 metara po sekundi. Grafici su izuzetno koristan alat u fizici. Već prvim pogledom na grafik možete uočiti postoji li neko pravilo vezano za događaj ili proces predstavljen grafikom.